Biyag di tao. Hello everyone! Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablawa man pa ni Matilde Bayubay dito Singapore, Natnat Ariola, Cheryl Wakit ka ni Imelda Kabang. Kaya ti tayong tingaro dendenggan ti episode 384. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ayan nga tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatan. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ay una yan. Alya nga raw, tisidan ta ita. Alo, ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sana bali, tada bagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng, tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. No kasapulan nga agtakaw ka, aramidam. No api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kayat kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sa nabalay, tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ang mga mat no manula ang tiitod da atang dan mau. Saan damot ket ako ripot atatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakes ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki di balay, nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, nana? Inton tangal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amangkod. Kabaalak mat ket din ti agtrabaho, nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan, awan ti maaramidak, tagpapada tayumet amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, nana. Agyaman aksander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngarod, nana. Uray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan akarne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Lasaya at mat, taging matang kay ti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate akwartak. Taagang katak ko may tinatang nga isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. No di mo kayat ti madangran. Itad mo adagaws, tinaw nawatag. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sakti karkaritem Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, itad ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko matibibiyang mo? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya, ha? Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, iti na ita. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kumaiti anak mo, Fidel. Saan ang naubing ni Sander?
So asyak mutan ti pagserbihan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kan ko na. Taubing paikat nga road. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyakan ti biyag man. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga kinaglakwam. Inalayo mo't ng tida dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan, kinagbatikan niya. Itad mo ta sa nga gasot, tad nagatangag. Ni, sana mabalin na tatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbatikan niya ka. Agbilang akiti talaw. Tanod ni nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang. Dua! Apay kanyak kasta kayo kanyak. Kanayan lang ang tangarandak nga uri awan dagas nga aramidak. Awanan tado pa yasaw. Itad maun tikid kidawat. Ay una yun ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabil nakmanan ni tatang nana. Inala na pa iti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga amam. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang ang pimanawak. Sigurado asa pulan nak na dyan. Tulungan dak kumanana. Amang ano daam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaa sila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na. Takanayon akabilin ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dito yun ni Sander, ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarudan ti makaamukan kuana. Nairuam mo't kit di iti trabaho, ta inyub ubing na ti kasta. Wen, ninang, siya kunti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander iti balayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Anyat oras ang di mo't laagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilim-limang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglimangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laeng agsasao kayo ti pudnaw. Tano maamwak nga ilim-limang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadag iti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, isot aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat kan basit ngornong ko, ma'am. Adda nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sika ano niya ti desisyon mo? Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Agyaman ako unay.
No sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Jack mo, ma'am. Nabayag mo tin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapaylaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay? Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tang araw, ikanak iti kwarta. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga adinak pagan ano. Dinak pa'y kumustain. Apay aming mingan nak. Mangtid ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka. Masapaw, lapinula na pawitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalata ti adda ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong. Mabisbisinak ngamin. Nabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? Ta i-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo tapno makapangan kayo na sayaan. Saanun? Mga naklaangan ijerwal. Nakakasimot dahil jay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasaya at mad, ti pan nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pay laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo? Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino ang babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. Agyaman naklaunay, ma'am. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayin nyo? Si ka ni Philip, saan? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Karuprupan ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo.
Awan balay ko? Delikado no tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa iti mapasama kada kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Zander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karuprupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti aladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya dayta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kat makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing ingas mamut day tada iti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagan ti riknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Uwan, ma'am. Takastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kayat ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am. Sa anakas ide, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami i restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko. Sikang agpaiso dayta. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam takita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung dabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsublin ti limbong ti panunot yo? Uwan anak ko. Iso amalagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amam gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka iti ubing kapay.
At data idi ijay ilimi. Kat kalaat nga da nang itaraykan ka. Kat nagpardas ngay madayo. Impanawagan ka pa idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Anya na pa nakairan ron, Ana? Talaga siguro ngayon turong ti Apo ti panagsarak tayo, Nanang. Ay na, nagalas manan ti tagtagainap ka. Payakas tao ya. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ilay kani Sander. Kanayon na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Takayat konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang? Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumr kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo. Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Diya akong naglibak. Tanabayagan na sidiran nak ti konsensyak. Gapoy tinaramid ko. Isa pakawanin na kuma. Ano kasta? Puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Kanya, inaramid ko ti kasjay. Tasaan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyad na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na iti asawak gapoy iti sakit. Pagkawanan nak Sander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinakam ko. Pagkawanan nak ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, Sandar. No idarumta ni Fidel gapo iti inaramid na. Wano anya? No siyak lamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelak nga amak nga uray kaskasano. Wala. Ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Ta isukat nga rot kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ipanagpuspuso manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko.
Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. No maminsan na angaw ni gasat, ngam no nadalos ti panagpuspusom, mapatgan tulatta dagiti tarigagay mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.